Salibonani bafundi bebanga lakuqala kumfundo yaphansi. Salibonani bazali ngemakhaya. Ngiyalamukela ku-Edgewave, uhlelo elilethulelwa ngabogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary. Isifundo salamuhla esesindebele lisethulelwa ngunkosikazi Nosizo Ngwenya. Ngihamba labafundi ababili, uThariro loNobubele. Bingelelani abalaleli bangane. Salibonani bangane bethu. Salibonani balaleli. Ngithemba abafundi abalibalanga ukuphatha ingwalo zokubhalela lensiba zokubhala lemitshina etshiyeneyo yokuthatha isifundo salamuhla. Ngiyalicela bazali ukuthi lisize abafundi lapho abadinga khona usizo. Abangezwa kuhle libahlalise eduze lesigxingi somsakazo. Abakhubazekileyo endlebeni libachasisele ngolimi lwabo abaluzwayo. Kuthi labo abakhubazeke ngezinye indlela labo libancedise ukuze bengeqiwa yisifundo. Ngithemba selithiye indlebe ukuzwa isifundo salamuhla bangane. Kambe lisakhumbula umsebenzi engalipha wona kusifundo esidlulileyo? Yebo Nobubele. Yebo mbalisi, wathi siyebumba imitsho ngamabala alandelayo: izulu, amanzi, galula, ziyadilika. Uqondile Nobubele. Akusibalele eyakho imitsho owayibhalayo Thariro. Ubale emibili, uNobubele uzabala laye eminye eseleyo. Umutsho wami wakuqala: izulu lisipha amanzi amanengi. Owesibili: nxa ufula ugcwele amanzi akumelanga singene phakathi. Siyabonga Thariro, sibalele eyakho Nobubele. Owokuqala: akumelanga sidlalele emachibini agcwele amanzi ngoba singagalula. Owesibili: nxa izulu lisina kakhulu izindlu ezinye ziyadilika. Lenze kuhle kakhulu bangane, asibatshayeleni izandla. Kuhle kakhulu Nobubele loThariro. Ngithemba lani elingemakhaya libhalile eyenu imitsho eqondileyo. Ibaleleni abantu abaseduze lani. Asilaleleni ke isifundo salamuhla. Namuhla ke nje sithe sizafunda ngani bangane? Akusitshele Nobubele. Siyaqhubeka sifunda ngomumo womkhathi, kodwa namhla sizaxoxa ngesikhathi sokutshisa. Yebo mngane, ngikhangelele ukuthi ekupheleni kwalesi isifundo libe selisenelisa ukuxoxa ngesikhathi sokutshisa, lichaze njalo ingozi ezingabangelwa yikutshisa isikhathi eside elizweni. Bese lisitsho okumele abantu bakwenze ukuze bangabulawa yikutshisa. Asilaleleni inkondlo emfitshane. Ngizaqala ngitsho bese ngiyenza njalo labangani bami laba. Nansi inkondlo yethu. Kuyatshisa lonyaka kwelakithi, liphuma litshisa ilanga. Emini litshisa okwelangabi lomlilo. Ebusuku kutshisa bhe, ayembatheki ingubo. Satsha ngokutshisa, satsha kwelakithi. Asiphindeni bangane. Kuyatshisa lonyaka kwelakithi, liphuma litshisa ilanga. Emini litshisa okwelangabi lomlilo. Ebusuku kutshisa bhe, ayembatheki ingubo. Satsha ngokutshisa, satsha kwelakithi. Ngiyabonga bangane. Libancedise ngemakhaya bayibhale phansi. Abalemitshina liyithathe lani lizasala liyifundisisa. Asilaleleni isifundo sethu salamuhla. uNobubele loThariro balamagwaliba emifanekiso. Bazasitshela ukuthi kulani emifanekisweni yabo. Sizaqala ngawe Thariro. Kwelami igwaliba kulesihlahla esomileyo esingelamahlamvu, lotshani butshile. Elinye lilabantu abalayine esibholaneni. Sitshele elakho Nobubele. Kwelami kulenkomo ezicakileyo ezisedamu eligcwele udaka. Elinye lilenkomo ezifileyo eceleni komfula.
Yebo, liqondile babalisi. Yebo, liqondile bangani. Konke lokhu okuchazwa yimifanekiso kubangelwa yikuchisa kakhulu kwelanga. Akusichazele nobubele ukuthi ilanga lingachisa kakhulu kwenzakalani elizweni. Ilanga lingachisa kakhulu, kuyoma kakhulu emhlabeni. Amanzi ayaphela emadamu, emithonjeni lasemifuleni. Okunye mbalisi, nxa ilanga lichisa kakhulu, izihlahla lotshani kuyatsha, inyamazana ziswele ukudla. Siyabonga nobubele, wenze kuhle. Sitshele olakho Tariro. Mina engangikubone yikuthi ilanga lingachisa kakhulu, emasimini esikulimileyo kuyatsha konke. Kuba lendlala enkulu elizweni. Impuphu iyabe isidula kumbe ingasekho ezitolo. Abantu bayabe sebevuka ebusuku besiyalayinela amanzi ezibholaneni. Maye, mana ngikutshele Tariro. Umama lobaba bavuka ebusuku besiyadinga amanzi. Amasela abesala engena, ethatha impuphu esasiyiphathelwe ngumalume uSamadaba. Liqondile bangani. Nxa ilanga lichisa kakhulu elizweni kuba lendlala enkulu. Amanzi ayabe esemalutshwana, njalo inyamazana ziyafa ngenxa yendlala lokoma. Abantu labo bayabe bengasadli okweneleyo ngoba ukudla kuyabe sokudula kumbe kungasekho. Yebo mbalisi, wonalo umnyaka esikiwo oka-2024, ilanga liyachisa kakhulu kwelakithi eZimbabwe. Umumo womkhathi ukhomba ukuthi akulazulu. Izilimo sezitshile ngenxa yokuchisa. Izifuyo lazo zizakufa ngenxa yokuswela amanzi. Mina nxa ngilambile, angisoze ngibuye esikolo. Mina ngingcono Tariro. Esikolo sethu bayasiphekela ukudla. Ubuye uzefunda esikolo sami. Bazakufakela ukudla okunengi. Kuhle kakhulu bangani. Lichasise kuhle sibili nobubele lo Tariro. Lani elingemakhaya bangani, tshela umuntu oseduze lawe izinto ezingabangelwa yikoma kakhulu elizweni. Khathesi uTariro uzasitshela ukuthi abantu bangasizakala njani ukuze bangabulawa yindlala lokuchisa. Abantu kumele bahlale emithunzini nxa ilanga lichisa kakhulu. Abantu kumele banathe amanzi amanengi. Umuntu kumele ahambe ethwele amanzi okunatha. Abantu kumele njalo bembathe izambulena nxa ilanga lichisa kumbe bagqoke ingowane zelanga. Uqondile Tariro. Abantu akumelanga baswele amanzi ngoba amanzi ayimpilo. Wena nobubele ucabanga ukuthi kungenziwani? Mina ngicabanga ukuthi uhulumende kumele agebhele abantu izibholane ezinengi ukuze bazuze amanzi okunatha lokunathisa izifuyo zabo. Uhulumende kumele ancedise izikolo zonke ukuthi zizuze ukudla kokuphekela abantwana besikolo. Kwakuhle bangani. Imicijo yenu mihle kakhulu. Ngithemba lani abangemakhaya liqambe okufananayo. Ake silaleleni imibuzo elandelayo. Nanku umbuzo wakuqala. Yiwuphi umumo womkhathi esifunde ngawo? Sitshele impendulo Tariro. Sifunde ngokuchisa kakhulu kwelanga. Uqondile Tariro. Sifunde ngokuchisa kwelanga. Nanku umbuzo olandelayo. Kuwonalo umnyaka esikuwo oka-2024, unjani umumo womkhathi eZimbabwe nobubele? Ilanga liyachisa kakhulu mbalisi. Yebo uqondile. Kwenzakalani kungachisa kakhulu elizweni bangani? Sitshele Tariro. Amanzi aba malutshwana njalo kuba lendlala ngoba amabele ayatsha emasimini. Nanku njalo omunye umbuzo. Pho kungenziwani ukuthi abantu bazuze amanzi? Sitshele njalo nobubele. Kumele kugejwe izibholane ezinengi. Uqinisile nobubele. Umbuzo wethu wokugcina uthi kuyini abantu okumele bakwenze ukuze
bazivikele ekutshisweni lilanga. Sitshele Thariro. Kumele banathe amanzi amanengi, bahlale emithunzini, kumbe bembathe izambuleni nxa behamba. Ngiyabonga bangani, lenze kuhle kakhulu. Ake siphindeni njalo inkondlo yethu. Uyatshisa lonyaka kwelakithi, liphuma litshisa ilanga. Emini litshisa okelangabi lomlilo. Ebusuku kutshisa bhe ayembatheki imgubo. Satsha ngokutshisa satsha kwelakithi. Asiphindeni njalo. Uyatshisa lonyaka kwelakithi, liphuma litshisa ilanga. Emini litshisa okwelangabi lomlilo. Ebusuku litshisa bhe ayembatheki ingubo. Satsha ngokutshisa satsha kwelakithi. Ngiyabonga bangani, asibatshayeleni izandla. Lenze kuhle kakhulu. Ngiyalibonga lani elingemakhaya. Lenze kuhle kakhulu. Nanku umsebenzi elizasala liwenza. Ngicela udwebe imifanekiso emibili etshengisa isikhathi sokutshisa. Ngicela udwebe imifanekiso emibili etshengisa isikhathi sokutshisa. Ubhale umutsho ngaphansi komfanekiso wakho mngani. Ungadweba umfanekiso wakho ubhale umutsho ngaphansi. Uzazibhalela wena umutsho owufunayo. Ngicela libancedise bazali. Isifundo sethu salamuhla siphelela lapha bangani. Sizahlangana njalo kusifundo esilandelayo. Isifundo salamuhla lisethulelwe ngunkosikazi Nosizo Ngwenya. Bengihamba loThariro loNobubele. Lisale kuhle lonke. Valelesani abanye bangani. Lisale kuhle bangani.